Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Na swi twa ku van'wani va ta ku na jamuka, van'wani va ta ku na fafada, van'wani va ta ku na penga, van'wani va ta ku a ni tivi lexi ni vulaka hi xona. But van'wanyani va ta yima na mina. Na swi tiva 99% ya yima na mina. Ni la ku vulavula hi mhaka yini? Hi xiluva lexi hi nyikiwaka hi vanhu va ti-funeral parlour. Laha ni vulavula hi xiluva lexi xo mi kuma ku loko mufi a fika or wa vutlhanu or mi givela swi ta hi n'wina ku mufi wa n'wina mi ya n'wi veka rini. Mi kuma casket ya yena ku ri na xiluva laha henhla ka casket, kumbe laha henhla ka bokisi rero ku ri na xiluva lexiya va mi nyikini va society or va funeral parlour ku va endla va rila na n'wina. Ma swi vona minkosi yo tala ka swa humelela swilo leswi mi kuma ku loko mufi a fika or casket ri fika or box ri fika ku va ku ri na xiluva laha henhla va mi nyikete na xona. Kwini hi rila na n'wina. Ende xiluva lexiya ma swi vona loko xo va xi ri laha henhla ka casket or henhla ka bokisi laha xa sasekisa. Masiku lama a ni mi kuma ku minkosi ya masiku lama loko mi fika minkosini ya kona ingaku ko va tiphatini or amucatweni ku sasekile laha. Van'wani hi endlela ku emakaya ku vambiwe tende ri decorate-wile kumbe a tikerekeni kumbe a tiholweni. Swi ya hi ku nkosi walowo wu endlela kwini. Ivi mi kuma ku va na lexiya xa special xa vanhu vo tala va xi tivi xiluva lexi ni vulavulaka hi xona. Tifemeli tin'wanyana xiluva lexiya va ta mi byela ku a xi ngheni na mufi a hansi ka misava or a xi ngheni a ka casket a hansi ka misava. I kuma xi tlhandlekiwe laha loko casket ri rhelela hi michini va ta ku byela ku a hi xi lavi xexo. Kumbe mi kuma ku kun'wana hi lava ku swa depend-a ku hi lahlisa va mi byela ku a hi xi lavi xexo laha mufi a nga tlela kona a hansi ka misava or endzeni ka sirha. Ku na swivangelo swo hambanahambana swi ya hi tifemeli. Tifemeli tin'wana va swi pfumela, van'wana va swi pfumeli. Van'wana va ta ku byela ku ku na nawu wo karhi wa family yaleyo or ku na xiyila xo karhi xa family yaleyo loko hi ze hi pfumelela hi pfumela ku bokisi ri nghena na xiluva lexiya kumbe hi nga pfumeli ku bokisi ri nghena na xiluva lexiya. Because van'wana ta ku byela ku swi tisa mabadi emutini walowo or swi pfala tihlahla or swi tisa xinyama or swi ya teka vanhu vo karhi lembe na lembe. Hayi ku mi ni sola mi ni cinca. Swi ya hi tifemeli. A ni ri tifemeli hinkwato swi ya hi tifemeli ende swi ya hi ndyangu walowo ku vona va swi lava kumbe a va swi lavi na. Loko mo languta mimiti yo tala masiku lama a va ha pfumeli. Mina ka sayiti ra ka hina a hi pfumeli xilo lexiya xi nghena ehansi ka misava na casket or na bokisi. A hi pfumeli total. A hi pfumeli. Loko wo languta van'wana va ta ku byela ku va ta ni kuma nkosini ku ivi ku ri na family yo karhi ri ku lahleni ri kona laha nkosini ivi xiluva xi nghena na bokisi. Ni va ni nga nghenelelanga ku prepare nkosi or ni va ni nga nghenelelanga ka swiyila swa family yaleyo ni nga ya kona nkosini. Mara loko ku ri i family yi ku ni tiva ku loko no ya nkosini kona or rixaka ra ka hina ri maxaka ka hina lama ni tivaka ku loko ni ya nkosini kona ni na rito ro karhi leri ni nga ta ri hoxa laha na va byela. But loko ni kuma ku ku na rito ro karhi a ni fanelangi ku roxa ni yimela ndzhaku ni tlhetlhela ndzhaku. Munhu a nga ni soli ivi a ni kuma nkosini ivi ni va tshika va ri nghena, it means a ni nghenisangi xandla. It means that person or munhu yaloye a nga weli kona ka family ya ka hina or i family liya mi kuma ku va ri hi maxaka n'wana mani ntukulu wa mani. But loko ni tiva ku kwalano ni na right ni swi tiva ku swilo leswiwani loko ni swi pfumelela swi nghena laha xiluva lexiya ni xi pfumelela xi nghena laha ka sirha na bokisi ku ya va na switandzhaku swo karhi. Ni nge pfumeli because of what? Swi ya hi ku tifemeli teto or miti yaleyo va swi endlisa ku yini. Hambi ma swi tiva ku muti wun'wana na wun'wana wu na tlilayenti wo karhi. Ku na munhu loyi a rhangelaka ka family le henhla. A swi tiva ku muti wa ka mani loko ku ri na meeting or ku na tihlengeletano i mani a hi rhangelaka le henhla. Se munhu yaloye loko a fika a vula ku okay ma swi tiva ku laha ka hina loko hi lahla xiluva xi ngheni because so.
swi tele ngopfu leswi mi kuma ku tifamily to tala va swi tiva ku va vula hina swin'wanyana I swihundla swa vona va ri voxe I kuma ku na mina ka family ya ka hina ha swi tiva ku okay ku ze hi nga pfumeli ku xilova lexiya xi nghena na bokisi I mhaka yini because I xihundla xa family loko lava va ti-funeral parlour or lava va ti-society to lahla va mi nyika xilova lexiya xi tekeni n'wina mi ta vona ku mi swi endlisa ku yini loko mi xi tekile hayi ku ni mi arisa ku teka xilova lexiya ma xi teka n'wina loko ri ka n'wina ka family ya n'wina mi pfumeli ku xirhela na bokisi pfumelana loko ni ka family ya n'wina mi pfumeli lavan'wana a swi vitana hi nga va soli vanhu lava loko va hi nyika xilova lexiya na mina loko hi ya minkosini ka maxaka ka hina or ka rixaka ra ka hina or ka ha teka xilova lexiya hi tlhela hi khandleka laha henhla ka bokisi or ka casket loko ku fambisiwa service atendeni or ku yi lava service xi sasekisile laha ku sasekiwa loko ne ku xutiwa ti-picture kwalaha nkosini ku tekiwa ti-video camera or ku swi kota ku saseka but loko hi fika emasana hi fika masirheni xilo lexiya xa tekiwa xa tsemeleriwa xi tsemetiwa xi boha hi swipiki van'wani va swi hisa va chela van'wani va famba na swipetrolana or va direninya na swipetrolana a timovheni va hisa hi xiswi because loko xi fika le hansi ka misava xilo lexiya I xiluva loko xi fika le hansi ka misava xi fika xi fika xi ta hisa le xa buluka na xona mi ta xi vona loko mo fika mi xi languta kahle xi fika xi buluka loko xi fika xi buluka xi lexiya ivi xi kula xi buluka ku na swilo swo karhi leswi endlekaka laha naswona I swihundla swa tifamily a ni munhu loko a ri hansi ka misava na yena endli I tshuri I tlhelela entshurini ku va na ku munhu se a ni ma swi tiva ni nge swi hlamuseti a ni ma swi swo fana loko mo kuma xiharhi xi onhekile na munhu loko a fika ehansi ka misava I fika a endla tano but ku na swilo swo karhi leswi mi ku tifamily tin'wana a va pfumeli xilova lexiya xi nghena hansi ka misava hi nga va so lava ti-funeral parlour loko va hi nyika xilova lexiya I ku va hi ririsa va rila na hina because membara yi lovile yi fambile membara loko ri membara a hakela vo ma 500 600 rand n'hweti it means 600 rand a ya ha ri kona yi nghenaka ka funeral parlour yaleyo or ka society yaleyo lahla na vona va meka sure va khoma ti-custom ta hina un'wana ta ku byela ku hayi va ri xilova lexiya xi endla ku ti-funeral parlour letiya ti tshama ti kha ti kuma ti-custom siku na siku or va tshama va kha va lahla vhiki a hi swona sweswo swi ya hi ti-believe ta vanhu tanihileswi ni vulaka swi ya hi ti-believe ta vanhu hi nga va soli vanhu lavaya a hi sapoteni ti-funeral parlour ta ka hina ngopfungopfu ta hina vanhu va ntima ku na ti-funeral parlour to tala ngopfu loko ni swi kongomisa Limpopo Mpumalanga na North-West laha ku nga tala hina Matsonga Machangani na Gauteng a hi sapoteni ti-funeral parlour ta ka hina hi va sapota hi kurisa ma-business ma hina hikuva swi vona ku vanhu lava va hi lahlela varhandziwa va hina hi ndlela ya kahle se na loko va hi tisela swilo leswi a hi swi amukeleni hi nga swi tlherisi ivi munhu a ku ntwi wun'wana a vulavula ka TikTok or ka YouTube or ka Facebook or ka Twitter or ka YouTube a ku hayi xiluva lexiwani a xi kahle yini mina mi nga ni cinci mi nga ni sori ni ri a hi tekeni swiluva lexiya hi sasekisa minkosi ya hina loko xiluva lexiya va xi tisa va xi tiva ku tala xo leha va xi tisa xi tekeni mi khavisa bokisi but loko mi fika masana mi languta n'wimi ya ku minkosi na langa ta ya nkosini vhiki reri mi languta ku loko fika nkosini ku humelela ni xiluva lexiya tifamily tin'wana van'wana va ta ku byela ku xi nga ngheni a xi tshami laha henhla laha van'wana va ku a hi tekeni xi tsemelela hi xi veka le van'wana a hi xi pfumeleleni xi nghena swi ya hi tifamily hayi ku mi ni sola mi ku kasiwa a hi sapoteni ti-funeral parlour ta ka hina ngopfungopfu ta vanhu va Limpopo Mpumalanga Gauteng hi va sapota hi kurisa business ra vona hikuva hi lahlela varhandziwa va hina swilo leswi va kahle na khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel thank you.